Beacon of Hope Magazine TV ndabasuhuje ndetse mbifuje kugira ibihe byiza mbaha ikaze kugira ngo tuganire. Tugiye kuganira kuri operation ya kabiri ariko iraza kuba ari operation militaire. Operation yacu ya mbere murabyibuka ko twaganiriye ku buryo leta zunze ubumwe za Amerika zifite kwitwara mu rugamba rwo kugira ngo barangize ubutegetsi bw'abayatora muri Iran. Twabonye kantu ku kandi uburyo bazasenya, uburyo bazagaba ibitero mu nzego z'ubutegetsi n'uburyo ibintu bishobora kugenda bikarangira begukanye intsinzi. Kuri iyi nshuro tugiye kureba noneho Iran iraza kwitwara gute kuri urugamba rutegerejwe kwishozwaho. Ndavuga ko rutegerejwe kwishozwaho mu buryo budashidikanywa ko leta zunze ubumwe za Amerika binyuze muri Perezida Donald Trump yamaze gutanga autorisation, yabikoze ku itariki 29 atanga autorisation yo gutangiza ibikorwa bya gisirikare ku gihugu cya Iran. Bivuze yuko intambara igomba kuba byanze bikunze. Igiteye impungenge muri iki gihe ni intambara no ishingiye ku mato. Na mato kugeza ubu ngubu mu nyanja, ubwo wenda tuvuge nko mu kigobe cya Peresi, kugeza ubu ngubu hari ubwato bw'intambara bunini cyane bwa leta z'ubumwe za Amerika, bumwe bita aircraft carrier. Ubu bwitwa ubwato ariko ni ikibuga cy'indege. Muri bwo imbere n'ubwato, hejuru n'ikibuga cy'indege. Batwara indege nyinshi abanyamerika bakazishyira aho ngaho. Twabonye impamvu bazishyize aho ngaho, twabisesenguyeho, ushobora kujya mu biganiro byacu byabanje ukareba uko byari byifashe. Ariko kandi kuba biri aho ngaho bivuga ngo intambara igomba gushingira ku mazi. Tugiye kureba se igihugu cya Iran kivuga ko cyiteguye kwihorera no kwitwara mu buryo ngo budasanzwe mu guhora, kirashingira kuki? Iyi no operation yacu ya kabiri, no operation militaire, tuba dushingira ku bitekerezo by'abasesenguzi bafite expertise mu by'intambara. Ngiye ntabyo mfite ariko uko ngenda mbisoma ngenda mbyumva, ntagiye kugenda mbisobanukirwa nawe wabisobanukirwa. Reka tubisesengure. Nitwiringimana Patience, niba utarakora subscribe kuri Beacon of Hope Magazine TV, reba ko wabikoze ubundi tuganire. Turatangira bimeze nk'aho ari filime, twinjire mu kigobe cya Peresi turebe ko ibintu byifashe. Muri iki kigobe tugezemo neza, urabona ubwato bunini cyane butwara indege za gisirikare bwa Amerika. Ni bwa muri natangiye nita aircraft carrier. Buragenda buherekejwe n'andi mato y'intambara. Aya mato agamije kuburinda. Radar zirakora neza, drone ziri mu kirere, abasirikare bari maso, abarimo abasirikare benshi muri kiriya cyato. Donc nta kibazo kigaragara kugeza amagingaya. Turasukuma iminota. Nitugeza amaso kure hirya gato y'ubu bwato, hari amata birasa natwaye imizigo isanzwe. Na amata adafite ikirango cya gisirikare na kimwe, nta ntwaro zigaragara afite. Mbese aya mata arasa nari mu ngendo bisanzwe muri ari amazi. Mu kanya gato nk'ako guhumbya, turabona igipfundikizo cya kontineri cyari yamato kirimo kirafunguka. Harasohokamo misile. Ako kanya harakurikiraho drone nyinshi ziguruka hejuru aho ngaho. Utwato duto twihuta cyane tuvuye impande zose, ndetse n'amasabomarine matoya arimo araza agendera mu mazi hafi aho. Aha rero nibwo wumva neza uburyo igihugu gifite imbaraga nke cyangwa se imbaraga zidahagije ugereranyije n'icyo bagiye guhangana. Ubwo ndavuga igihugu cya Iran ndetse na leta z'ubumwe za Amerika. Niho ugiye kubona uburyo ibihugu birutana imbaraga bigiye kurwana. Harakoreshwa amayeri, ntabwo hakoreshwa imbaraga gusa. Iri niryo banga rero Iran yubamyeho cyangwa se ishingiyeho, ivuga yuko igomba kwitabara no kwirwanaho. Ni intambara y'Amaerika idasanzwe. Ni operation yacu ya kabiri, turavuga kuri analyse militaire. Reka tubirebeho ko byagenda rero, byakorwa bite. Turahera ku gitero gito cy'utwato twinshi ariko tuza icyarimwe. Twato ndatangiye mvuga ko ari utwato tuzira rimwe. Ibi babyita swarm. Nicyo kintu gishoboka kuri Iran kugeza ubu ngubu. Batubwira ko Iran ifite amagana y'utwato duto twihuta cyane. Ni utwato tuba dufite imbunda n'amamisiri. Ni twinshi cyane Iran dufite ari twinshi. Bahise baragaragaza yuko Iran idashobora kohereza ubwato bumwe bunini kurwana n'ubwato bwa leta z'ubumwe za Amerika. Ahubwo bazahitamo kohereza utwato twinshi cyarimwe tuvuye mu mpande zitandukanye. Abasesenguza bakatubwira yuko uburyo tugendamo, umuvuduko dufite n'uburyo ari twinshi, tuzaba tumeze nk'inzuki ziteye ariko zitereye icyarimwe. Ubwirinzi bw'ubwato bunini, ubwo ndavuga aircraft carrier, bushobora kutangira kurasa kuri buriya bwato buto burimo buraturuka impande n'impande bwa Iran. Ariko ntabwo bushobora kuburasira icyarimwe ngo buburimbure. Niyo kaba kamwe cyangwa tubiri, tuzaza tukihonda kuri kiriya cyato, tuzateza amakuba. Intego rero aha ngaha ntabwo ari ugutsinda urugamba ako kanya. Intego ni uguteza akajagari no gusenya gahunda z'ubwirinzi bwa leta z'ubumwe za Amerika kuri buriya bwato. Igice cyacu cya kabiri, cyangwa se Iran ishobora gukoresha cya kabiri mu kwirinda no gukomeza guhangana na Amerika, ni ugufunga inzira z'amato hakoreshejwe mine zo mu mazi. Aha bizagenda bite? Hari ahantu h'ingenzi cyane hariya muri ariya mazi
hitwa Strait of Hormuz. Ahangaha niho hanyura peteroli nyinshi ijya ku masoko mpuzamahanga. Iran rero ngo ishobora kuhatera ibisasu byo mu mazi byo bita naval mines. Ibi ngibi bishyirwa munsi y'amazi bikicara bigategereza ubwato bunini bunyura hejuru yabwo bikabona guturika. Hari n'ibindi bifite muri ibyo bisasu ngo harimo ibifite ikoranabuhanga ryo kumenya ubwoko bw'ubwato bunyuze hafi yabyo. Ibi rero batubwira ko ngo byahagarika ingendo z'amato ya gisirikare n'ay'ubucuruzi. Ibi bigashyira ibiciro bya peteroli ku isoko bituma bizamuka. Ntibizamuke muri Iran gusa, ntibizamuke muri Amerika, bikazamuka ku isi yose kuko hari niho haca amato menshi atwaye ibicuruzwa nyine birimo na peteroli. Iyi ntambara rero igahita ihinduka noneho intambara itari y'amasasu gusa, igahinduka n'intambara y'ubukungu. Donc ubwo bukungu bw'isi bwatangira guhungabana. Murabizi ko ku peteroli yazamutse ibintu bitangira guhinduka ku biciro. Ngo numvise ngo n'indaya ziravuga ngo peteroli yarahenze, ngo essence yarahenze, zikazamura ibiciro. Ubucuruzi bijumba ngo essence yarahenze akazamura ibiciro. Intambara ya Iran na Amerika ishobora gutuma ubukungu bw'isi buhinduka. Icyo kintu Iran irakizi kandi ifite kugikoresha. Number 3, turebe kuri misile ziturutse ku butaka. Bafite gukoresha icyo bita hit and move. Batubwira yuko inkengero za Iran ngo zifite imisozi n'uduce twinshi twihishe. Aho niho rero ngo hazashyirwa misile zigendanwa. Bazajya barasa imodoka zitwaye zira misile, zirakubita ibibombe bimisile nyine ariko zite zimuka ku kanya. Ibi babyita shoot and scoot. Turi kuvuga terime za gisirikare. Ibi rero bituma amato ya Amerika yisanga mu kaga ho kuraswaho biturutse mu buryo butandukanye nyine batazi aho ibintu biri guturuka. Ariko ntibamenye nyine ngo ninde uri kuturasa ari kuva yuko barasira iburyo bagahita bimuka bakajya ibumoso, barasira mu majyaruguru bakimuka bakajya mu majyepfo, bitewe n'imiterere hari ahantu nyine muri Iran ukuntu hameze. Ibi rero birashyira kaga kuri leta z'ubumwe za Amerika. Iki ngiki Iran kiryamyeho kandi irakizeye ko ari ikintu kizabafasha. Number 4 cyangwa number 3 niba ntibeshye, hari zira submarine nto zihisha cyane. Amazi yo mu kigobe cya Peresi ntabwo ari maremare cyane, imiterere ntabwo ari maremare cyane. Submarine nini rero za Amerika ntabwo zajya kuyigaraguramo ngo byemere, ahubwo udusubmarine dutoya Iran ikizeho nitwo dushobora kuhigaragura tukantaguma ibintu bikemera. Iran ifite amasubmarine menshi aratuje cyane, ashobora kujya mu mazi agatuza akamara igihe ku buryo nta n'umuntu wapfa kumenya ko hari ntasakuza. Aya masubmarine ategereza ubwato bunini bwa Amerika bukaza kunyura hejuru yayo, bagahita batangira kurekura ibisasu byaturukaho. Kubera ko rero zira submarine ari nto kandi zicecetse, ngo biragoye cyane ko leta z'ubumwe za Amerika zavumbura ahantu ziherereye. Igitero kimwe rero ngo gitunguranye gishobora kwangiza kiriya kintu cyato twavuzeho cyitwa aircraft carrier, cyangwa se bakaba basenya n'ibindi bikoresho biri kuri ariya mato. Ibyo rero bikaba byateza akaga kuri leta z'ubumwe za Amerika. Iki kintu Iran kiryamyeho kandi irakizi. Tuvuge ku ntambara ya drone. Iran murabizi ko iri mu bihugu byateye imbere cyane cyangwa se byateje imbere cyane ibijyanye na drone mu karere ko mu burasirazuba bwo hagati. Ibi ngibi igihamya kibigaragaza ni uburyo Iran yoherezaga amadrone ku Burusiya, iha Uburusiya amadrone yo kwifashisha mu gutera mu gihugu cya Ukraine. Babahaye inkunga iri ku rwego rwo hejuru kugira ngo babashe kuba batera muri Ukraine. Babahaga inkunga buri nabo bafite ibyo bizigamye. Mu ntambara drone za Iran ntabwo zakomeza gukora nk'iziperereza gusa, ahubwo zizakoreshwa nk'ibisasu nazo ubwazo. Zizoherezwa ari nyinshi cyane, zigende zizenguruka ku maradari ya leta z'ubumwe za Amerika, zizenguruka cyangwa zinyuranemo aho indege zihagurukira, n'ahandi hari ibikoresho by'itumanaho bya leta z'ubumwe za Amerika. Intego ahangaha ni uguhuma amaso ubwirinzi bw'amato ya Amerika kugira ngo hakurikireho ibindi bitero bya misile. Murabizi ko bafite misile, nabyo ndaje mbivugeho aka kanya. Hazakurikiraho gutera ibirindiro bya Amerika biri mu karere ko mu burasirazuba bwo hagati. Amato ya Amerika batubwiye ko akenera ahafatira niba essence ubwo niko nabyita, akenera essence nyine ibyo kunywa bitoro kugira ngo abashe kugenda, agakenera amasasu n'ubundi bufasha. Ibyo rero biboneka mu birindiro bya leta z'ubumwe za Amerika biri mu bihugu mu gace ko mu burasirazuba bwo hagati, by'umwihariko hitwa muri Bahrain,
bafiteyo ibirindiro, muri Qatar bafiteyo ibirindiro, muri United Arab Emirates bafiteyo ibirindiro, no muri Kuwait. Aha rero gahunda ihari kuri Iran ni ukuhatera. Iran ifite misile za ballistic, bimwe bita ballistic missiles. Izi zishobora kugera kure cyane hashoboka. Urugero rw'uko zigera kure turarufatira ku byabaye igihe bahanahanaga bo na Isirayeli. Isirayeli yararashe, Iran nayo irayoherereza ballistic missiles zikava muri Iran zigaca mu kirere za Jordania, zigakomeza zikagenda zikitura i Yerusalemu no mu yindi migi za hariya muri Isirayeli nyine, bakagenda bakaharasa. Ibyo bigaragaza yuko bashobora no guhagarara muri Iran bakohereza muri Kuwait, bashobora guhagarara muri Iran bakohereza muri Qatar, bashobora guhagarara muri Iran bakohereza muri Bahrain n'ahandi hatandukanye. Iki ni kimwe mu bintu Iran iryamyeho ivuga iti badutera tuzabereka ariko nta mikino tugira. Ibi rero iyo bibaye bashobora kwangiza biriya birindiro bya Iran bya Amerika, amato agatangira kubura ahantu akura ibiyatunga n'ubundi bufasha bwa gisirikare, bazabura essence, batangire kubura amasasu, donc ibintu bizajya mu kajagari. Iran ishobora no gukoresha imitwe iyishyigikira, bimwe bita ya mitwe ishyigikira Iran, murayizi, tuzi za Hezbollah, tuzi barabo muri bano bakubiswe cyane nabahe, bano bamaze iminsi bahangana na Isirayeli, Hamas n'abandi n'abahouthis n'abandi gutyo, bashobora kubifashisha nabo. Ntabwo buri ari udufu tw'imvugo rimwe, bamaze iminsi bacecetse nago tubumva, ntabwo tuzi icyo bari gutegura. Bashobora kuba bafite ikintu bari gutegura bazakora mu gihe ibingi byaba bibaye. Ibi rero bishobora gukora iki? Iran ishobora kubifashisha bagatera mu bindi bihugu bifitanye umubano cyangwa imikoranire na Leta Zunze za Amerika, bakagabaho ibitero mu buryo butaziguye, bigateza umutekano muke mu karere. Donc aka karere kakisanga kajemo akajagari bitewe nuko iyi ntambara ya Iran na Amerika yabigiye kuba. Hanyuma rero kadukora analize tugana ku musozo, ndashingira ku bitekerezo by'abasesenguzi mu bya gisirikare. Ibi byose ngo birerekana yuko mu ntambara zo mu mazi muri iki gihe ntabwo gutsinda bishingira ku bwato bunini. Nababwiye yuko intambara ya Iran na Amerika byanze bikunze amazi azagira uruhare, ntabwo bigishingira rero ku bwato bunini. Iyi gihugu gifite amayeri kikagira ibikoresho bito ariko byinshi n'uburyo bwo gutungurana, ngo gishobora guteza ikibazo gikomeye ku ngabo zikomeye kurusha izindi. Ahubwo ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora guhura n'akaga mu gihe zaba zirimo zirahangana na Iran muri ubu buryo. Iran yubakiye ku kurwana idahanganye imbona nkubone na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikoresha utwato twinshi, igakoresha amasabomarine mato, igakoresha drone, igakoresha misile zo ku butaka n'ibitero ku birindiro hakoresheje za ballistic missiles, kugira ngo ritume habaho uburyo Amerika nyine yatangira kugenda ihungabana. Iyi abasesenguzi mu by'intambara avuga ko iyi ngiyi ari intambara y'ubwenge n'amayeri kurusha intambara y'ingufu. Mbese ibyo bintu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirabizi, byanze bikunze zirabizi ko twamaze kubizera yuko ngo baba bafite amakuru ahagije. Mbese abafatanyabikorwa ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyo barabizi? Yego, wasanga babizi cyangwa ntabyo bazi, ntabwo mbizi. Iran si ubu buryo ishobora kubukoresha kuko ikabasha gutsinda, cyangwa bizaba kwirwanaho gusa. Ntabwo yigeze ivuga ko itegereje kuhangana na Amerika ngo iyitsinde, buri gihe igaragaza yuko yiteguye kwirwanaho ariko mu buryo butigeze bubaho na mbere. Ibya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika murabona bigana hehe? Iyi analize y'aba basesenguzi urayumva ute? Muri bwa buryo bwacu bwo kumira ariko twabanje guhekenya, ukuyemo iki? Umiziki tubwira uko byumva. Mugira ibihe byiza. Nitwiringe Imana, Patience, Bacon of Hope Magazine, turahari ngo tubageze